January ni somni le pathum ningani football ni sang kan tar lang le dhonani ni zanlam akhan UEFA Champions League football league sang tena an league tina cha tha tena an khel chun zom le ni a result barakhai tak te po athleng nualani ni zana khan AC Milan chung Girona lo mi khola Italian club tra AC Milan le Spanish club Girona in machana hian mol nei tu AC Milan tan Portuguese player tra Rafael Leão minute somthum pasari na gola khung mangin 1-0 in henan changa point thum lu takan hlo chuak in khel pum pui thirin Girona lam hian zazela somnga paruk bol changin shot voi sarian ne changa voi li tarketa akala AC Milan lam hian shot voi som pahni an ne changa voi nga tarketa kalin zazela somli pali person bolan changthunga team ni tan player Traberberte first 11 na anda luta inkhel mu nom tak ani English Premier League club Arsenal chuan Dynamo Zagreb anlo mi khuala mual nei tu Arsenal tan English defensive midfielder tra Declan Rice chuan minute ni na leka ma hruaina goal khungin German player Fingle thiam Kai Havertz chuan minute somruk parukna chhun zoma captain Martin Odegaard chuan minute somgwa hun pek bela goal khungin sithum fain Arsenal lamin lai pui an kap puaka point thum lutak an hlo chuak ani Celtic le Young Boys in khela mual nei tu Celtic khian Young Boys player Loris Benitton an lamati goal mangin sikhat fain ne nan changa point thum lutak an hlo chuak nimin lama khirlok na kan neya po bet goal thiam pani in khel mu nom tak sum thap don ta se mitam takin Feyenoord lama an tha pang kan ti hial Bayern Munich chuan Feyenoord an len chila rin lok lo le rin ang tila a then chuan Feyenoord lama an tha pang tia kan soi to angin bet goal thiam Feyenoord lamin minute somni pakhatna Gimenez a goal khungte minute somli pangana Gimenez an penalty a goal khung mangle ISI Uedan minute somriat pakwa goal khung mangin 3-0 in ne nan changa Feyenoord lam hian zazela somni pathum che bol changin chuti line shots voinga an ne changa voi ni tarketa akala goal thum an khung mewa wangin penalty nen goal thum ni in penalty lawa hian tarketa an pet chun voi ni te hi goal an chantir ve wangin sithum fain ne nan changa Bayern Munich chian zazela somsari pasari izat bol changin shots po voi somni palilai an neya chungzinga voi ruk tarketa kalin corners avoid som pathum zet mu in and players Traberberte Harry Kane Kingsley Coman Musiala Olis Goretzka Kimmich Davis le Manuel Neuer hawin thok chuak ma se Feyenoord laka hian ne nan changzo talowa ani na taka chuan Feyenoord ta hian Gimenez ba ki chu player kan han ria that tur first 11 apo anom lem lova apoi mo ber goal an khung mewa wangin Feyenoord lam hian sithum fain ne nan chang Nizan in Kelsinga in Kelnga even lo berchu Arab summom manga chom patni Paris Saint-Germain khel muala lenglut Manchester City te ani a hein khela hian team ni ten in tietlanga first half goal kan mulo second half minute somnga na British player English Premier League player Mantauber Jack Grealish chuan Manchester City tan ma hruaina goal khungin goal khung thiam big Erling Haaland chuan minute somnga pathumna goal khung chun zoma Pep Guardiola now 10 minute somnga pathum thlengin Sydney fain man hruai danglam na ron thleng chhotanin minute somnga parukna Ousmane Dembele chuan Paris Saint-Germain tan an sifur aron sut phota 2-1 ani goal alu atanga minute lina minute somrukna Barcola chuan Paris Saint-Germain tan an sifur ron sut zawin 2-2 ani a minute somnga le minute somruk in kara goal li lutin team ni ten goal ni ve an khunga John Neves one minute somsari pariana Paris Saint-Germain tan mashuaina goal khungin 3-2 ani a Goncalo Ramos one minute somko hun pek bel minute ni na goal on khung chun zom vele ngalin Manchester City laka Paris Saint-Germain hian 4-2 in ne na an changa PSG hi kong engkima chung nung zok nei in zazela somruk pathum bol changin shots voi som pariat an nei changa voi ret tarketa kalin corners voi som pakhat an mu a Manchester City hian zazela somthum pasari bol changin shots voi som pathum an nei changa voi ruk tarketa akal thunga an first 11 te han enila an player nei chat berber te team ni ten an lu tir ti achianga Manchester City lama hian
Savio, Erling Haaland le Kevin De Bruyne, Phil Foden, Mateo Kovacic, Bernardo Silva te tlarma da ni in tlarnunga Gavardiol, Ruben Dias, Manuel Akanji le Nunes Matheus Luis te da an ni a Ederson chu goal veng tu ani Paris Saint-Germain lama hian Barcola Kangin Li le do te matong ni in Fabian Ruiz, Vitinha le John Neves midfielder da an ni a Nuno Mendes te Hakimi te Sira da ni in Marquinhos te William Pato te tlarnu moi tu an ni a an goal veng tu regular tak mai Donnarumma chu in khelbul tran tu zinga atel pha ani Champion lai Real Madrid chuan Red Bull Salzburg an lo mi khuala hein khela hian Rodrigo chuan minute somni pathum na le minute somthum palina te goal khungin 2-0 in first half ma an shuaya Rodrigo hi abialnu chelo zet mai in atroi oma bialnu te troi om na hnuaya team ta na goal ni khung chu thil nuam tak ani nge yang Second half trana chaka hun rei lo te a Kylian Mbappe chuan minute somni pariat na Real Madrid goal thum na le hemecha goal khatna akhunga FIFA the best player of the year ni lai Vinicius Junior chuan minute somnga pangana le minute somsari pasari na te goal khungin hein khela hian Real Madrid tlarma player pathum ten goal an khung veka minute somriat pangana Red Bull Salzburg tan bitstrap chuan zangna domna goal khung ve ma se Real Madrid lamin goal an lo khung tam to ema wangin 5-1 line ne na an changa Real Madrid tian zazela somsari ball changin shots voiria tan ne atanga voiruk target akalin corners chum som lai mai an mubok ani an player Traber Bernan Real Madrid tian Salzburg ki an lo ma chona UEFA Champions League khelmeka table an omna po adanglam tador ani Italian club lian Inter Milan chuan Sparta Prague an len chila an captain Lautaro Martinez an minute som pati na gola khung mangin point thum lu takan hlo chuaka 1-0 ne nan chang Zazela somruk paruk zet ball chang tu Inter Milan hian shots voi riat nain voi li target an pet thea corners thum an mutunga mual nei tu Sparta Prague hian shots voi riat an nei atang voi ni target kalin corners thum li an muvele thung bok ani German club tra RB Leipzig chuan Manchester United manager Nilai Mek Ruben Amorim en Coltrane Sporting an lo mi khuala RB Leipzig tan Sesko chuan minute som pakwana hmashwaina goal khungin Sporting tan striker goal khung thiambik Goikares chuan minute som sari pangana sipur sutin Paulsen chuan minute som sari pariatna Leipzig tan goal khung le ta ka wangin Zazela somli pariat ball changtu RB Leipzig hian sot voi soman le atanga voi rukchu targeta akala heng zinga tumni goal an chantira wangin 2-1 in ne na an changani Shakhtar chuan Kovot waya Brest an lo mi khuala Marcelo Kevin chuan minute som pariat na hmashwaina goal khungin Sudakov chuan minute som thum pasari na Shakhtar tan an goal ni na penalty atangina chui luta Shakhtar lam hian 2-0 ne na changin point thum hlutak an hlo chuak ani Nizana UEFA Champions League khelzo ani nuwa hetiang hi Champions League table tharber ani Liverpool chuan khelsaria tanga point som ni pakhat muin ma an hruaya Barcelona point som pariat muin khelsaria tang vekin panni nan ni a Arsenal chuan point som parukan bua pathum na ni in Inter Milan in point som paruk bok muin palinan ni a Atletico Madrid le AC Milan te point som panga muin pangana le paruk nan ni a Atalanta chu point som pali muin pasari na ni in Leverkusen chu point som pathum muin pariat na an ni a Aston Villa chu point som pathum bok muin pakwana ni in Monaco Feyenoord Lille Brest chuan point som pathum chau muin somna tanga som pathum na ni in Bayern Munich Borussia Dortmund le Real Madrid Juventus te hi som palina som pangana som paruk le som pasaria te anin tlara Manchester City chu point som ni panga muin point riat nen an nuailama tanga chiara top 10 a an lang phatavan mai ani Nizam masalam UEFA Champions League khela Liverpool chakna nar chu Harvey Elliott ani kan ti to kha chakna goal khung tu Harvey Elliott chuan Liverpool hi ka team le club an ni a ka chuak don lo ti in media mi te a machon Real Madrid le Paris Saint-Germain goalkeeper Louis Christian Thatak mai Keylor Navas chuan free transfer in Newell's Old Boys azoma June sang ni som ni paru khleng dai contract assign don ani kum somthum pariat mi Navasian Saudi club Al Hilal somna anara tuna hiang club thartan a inlan le to don ani
Tottenham Hotspur suan Manchester United December ni somhnia an hne nuwa chet fu ti tak takan nei theilowa an result a that lowa wangin Postecoglou din mun ader thong hiala zanina dar som pakhat le minute som panga Spursian Hoffenheim an ma chondona team boruak ti thatnan chakan ma mo ti chiang takin alang zanina UEFA Europa League khelchun zom anivele donta a football ngai na tu te tan chuan Carlisle Hall nga hlel om chan pakhat ani e ti ila kan soi sual om love AS Roma chuan azat anlen chil dona Bodo Glimt chuan Maccabi Tabalo mi khwalin Fenerbahce le Lyon ten in machonanga Hoffenheim le Tottenham in machonin Malmo le Twente ten in machon don boka Porto chuan Olympiacos lo mi khwalin FCSB chuan Karabakh anlen chil dona Anderlecht su plans khelmola leng lutin Frankfurt chuan Ferencvaros anlo mi khwalanga Elfsborg le Nice ten machonin Lazio chuan Real Sociedad anlo mi khwal dona Ludo Goretz chuan Midtjylland an lo mi khwalanga Manchester United in Rangers lo mi khwalin PAOK le Slavia Prague ten machonin RFS khelmola Ajax an leng lutanga Union SG chuan Braga an lo mi khwal don bok ani zanina Manchester United le Tottenham in lan tur hian ngai vena hlo dewa anni big hantar lang thuak ta ila Europa League hian asang pasari chin Anderlecht Athletic Bilbao Frankfurt Galatasaray, Lazio, Lyon le Manchester United ten knockout stage an lut to a last 16 ero an la lut chiang big lawa Rangers and Manchester United hi point khat chawin an phalawa knockout stage lut ngai turangai an ni bok Manchester United in Brighton and machon ma khachuan Liverpool chel tu le FA Cup atanga Arsenal pe chuak tu ti in anin soi thei man le a tu na ero ma ni muala Seagulls ne lo tu an ni to zok Mason Mount, Victor Lindelof le Johnny Evans te hliam awangin an line lan thei don lowa Luke Shaw po dam nai to ma se Rangers ma chon tur chuan ala in pe man lo Ruben Amorim player hliam nei bok ma se team ti buai phatur ni in alang lowa Rangers laka du thala rem tur player an nei awangin chaktura rin kai jok an ni Ruben Amorim vacant Brighton an helo zo nu in Manchester United history a an chiat Bertram ani hial thu asoya Hei hi football pandit Jamie Carragher chuan adem le a player te fakdu lo le a player te ngai ne tak zonga thuwa soya wangin Ruben Amorim hi natakin aron kap sia bok ani kha zanina Manchester United le Tottenham Hotspur te hi chaktura rin kai jok ni ma se football a chuan chaktura kan be sei le kan rin jok te an chaklo changa on fo thina chu wang chuan zanin Europa League en nge acha kom khopinarin oma Zandar som pakhat le chan vele jinglam dar khat le minute som panga te inkhel tamjoki inkhel tur an ni don ani TV le tablet ba ka laptop lama trang te a endu te mobile phone atanga inkhel endu te tan futem ti kha Google Chrome lama trang khan lo sar sula chemical tlang khan athlonin inkhela en thei thrina ni shelo pal te kanom takin futem le Epic Sports atangin a en thei Vinicius Junior chuan minpui turin Kylian Mbappe aron kala keini point in elna sanga goal khung tamber ni turin kan pui ve don ti in asoya reporter chuan Paris Saint-Germain hi Mbappe omlo nduin an thrazok ni ni shriam ti in PSG president Anzota Al Khelaifi PSG president chuan buaina hi cho in tum reng mai ka player te chungchang ba ka soilo wang ti in achang vele keu thung ani tunge thrazok tia Neymar chan na te Neymar chuan Neymar nge Suarez thrazok tia chuan Neymar tin achanga Neymar nge Di Maria thrazok tia Neymar ti bok achangin Neymar nge Endrick ti chu Neymar ti bokin achanga Neymar nge Salah tia Neymar ti achangin Neymar or Messi tia Lionel Messi ti achanga Neymar or Cristiano Ronaldo tia Cristiano Ronaldo ti achangin Neymar or Rivaldo tia Neymar ti achanga Neymar or Mbappe tia po Neymar ti bok achangin Neymar or Vini Junior tia Neymar Junior ti in achanga Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te ero achunga ada thung ani Nimin piani somni pakhat ka American YouTuber le online streamer lartak ISOSpeed pian champapang ni in Instagram lama athalak posa idol Cristiano Ronaldo point pian chamlom puina le du sakna thu avalan vengat ani ISOSpeed ta
thil post te entry kan om chuang comment lama khan kan lo in tar lang don nia nichina kan tarlan tak Rodriguez Bielnu po Santiago Bernabeu akala kan ti to kha a Bielnu chu hei tuna screen kan mu lai me ki ani a mani Bielnu te om laya goal ni match lian lutuk mai han khung chu anuam gotin arin om Sergio Ramos an Lionel Messi chungchang a soina han tar lang ta ila Messi nena kan training masak ber chum khan fiam thu deuh hiang kan nena Sergio team khata kan nom dun to hi o min pe to mi asuang che aron tia nui huwa chung hian ke chuan lungai ma ta che ka veng hi mang che nangma khoi tuma piang chu kalo khoi zelang ting ka changa ani na taka chuan Messi laka khan voi tamro taking ka chea a chan chu kha dan be dan kong om chuna ni miawani alam changa ke masaber ka khel khan karil ruwa engkima felta kalama Lionel Messi atang to a hadam zoking ka khel thei to e katana chona hau tak bernen Paul khata kanom dun ta ti in kanui saka ti in asoya mitam takin khovela defender Travera an soi chu Sergio Ramos ni in anina khovela player Traverle machon harsa ati berchu Lionel Messi anive thungani season kalmek aili ka Aizawl FC hian goal som paru khung to in anni aya goal khung tam team pathum chawan oma season kalmek aili ka Aizawl FC hian league goal som ni pathum chua to in anni aya goal chua nem team khat man omlo Aizawl FC hi antlar nung anin siam tha ani phot chuan aili ka hian result tha nen anlo kirle zelin arin om Opta supercomputer in UCL tunsi zona champion turin Liverpool a ring bera atota Inter Milan ring le in Arsenal Barcelona le Real Madrid te a ring vele tunga comment lama khan UEFA Champions League ka tunge champion tura kan rin berti kha soi vele ta ila acha ome nizan lama kan soi tu angin I League khel chun zom ni in mizotana I League club kat nei on chun Aizawl FC chuan Delhi FC machonin nizanin khel munom taka Aizawl FC lamin neena an changani Aizawl FC hi nizanin khela hian 4-2 chakin mizo mi pui thanem takin Aizawl FC an troi om theya Aizawl FC broad troi tu tepo anlo khopin arin oma mizo kan ni na angle Aizawl kho chunga zirna wange mo na chula wanga omten Aizawl FC home match hian I troi om zelang u Aizawl FC tana goal khung tu te hi lalrin zolang goal thum khungin zothan puyan goal khat a khung thunga Aizawl FC point thum hlutak an hlo chua theya wangin kan lom pui tak zet ani